napokon epizoda samo za mene. Pa kaj ti misliš da radiš, pa to dijelimo, Ivan? Pa ja ne podržavam dijeljenje. Pa opet me... Ti raspodijeli. Ok, dok ti raspodijeli za nas, ja ću dati mali intro iz Arene uvijek, to jest ne uvijek. Arena naravno danas, opet... A mogu ja ovaj tu dio? Sljedeći uglavnom danas ćemo ocjenjivati iz Arene. Nemoj da ti izbacim što opet. Ok, Ivan. Da, hvala. Znači, idemo prvo asocijaciju. Što prvo pomislite kad kažemo riječ perec? Da. Ona kad neko kaže kao francusko ljubljenje pa nek je onaj jezik pa se ispred pleće. Da, baš to je to. Dobra asocijacija, da, izvjesno. Pa ajmo početi sa strukturom. Vidite, ima čudne stvari, ni ne znam kaj je ovo. Perec je kruh, ne znam zakaj bi dodali... Da, baš to, mislim. Ne znam što tako oblika, jedna manje kruha. Ako napravi ovak i onda dodaje ovak crtice, umjesto da popune. Mogu se nešto, znači to je, ja mislim, nekakva karameliziran šećer koji promijeni okus. Čekajte. Vidiš, ja sam pametan. Kužiš. Ne znam baš, ima više okus kao sodijum klorid. Ti si probao sodijum klorida? Da. Na kemiju, zato si postao takav, ali dobro, nije bitno. Da. Dakle, konačno naprobano. Hrskava, čuje se zvuk. Gledaj strukture. Nije tako loše, znate, hrvatska hrana je super, to je hrskava hrvatska hrana, je meni super. Znate što... Stoj! Ti za materina! Sol, kaj sol? To je sodijum klorid. Nemoj ga potaknut. Ne, neću. Čak ga se riješimo, sam na zove sjeću. Sol je skraćeno. Želeži ovo. Sol je skraćeno od sodijum klorid. To što sad izmislio. Pljuje mi se. Pljuje mi se. Lijepo kad je hrskavo. Lijepo da je onaj satisfaction zvuka koji čujemo. Zadovoljstvo. Ne uči pričati hrvatsku. Hvala mi se. Zadovoljstvo nekako. Osim ovo, ne znam dakle popuđeno, sodijum klorid, ne znam dakle to stavio. Ali ovako, vi mi iskreno recite. To je otrovno. Da li ste... Znači ovako, ajmo ovako, iskreno vi meni recite, da li vi mislite da se sodijum klorid stavi na kruh? Možda se može. Ne. Stavi se one mala zrnca onog bijelog kruha na normalni kruh. I onda dodaje aromu. Da, ali ovo je samo... A kažete kruh nema okus. Ima, po žitarici ima okus. Tako da kažeš da voda ima okus. Pa ima. Vodena se. Ne, sad imamo istiku da ga izbacimo. Pa možda vidjet ćemo. Lupa. Znači, Đurek, drži to. sredina, ajmo reći, nije ta hrskava, mekana je. Malo... Evo, unutra je jako mekano. Što to sad rekao kao sam ja rekao. Što ti gledao što je kao nama gost, budi klak, no da ne kopira kako što ja kažem. Ljudi, sad se ne skužio. A zapravo unutra prilično mekana. To je dobro. Pa da. Vidiš ovo? Vidiš ovo tu? Ovo je tvoj kurac. Đuro, zapravo izrazi to. Ti znaš da je... mi imamo kontrolu nad tvojim kontraktom već. A jebać da, znate vi? Mi imamo kontrolu nad tvojim ugovorom. Ljudi, ja uopće ne dobijem pare od ovog. Oni se uzimaju. Ne, mi mu plaćamo hranu. Nije istina, ja sam ovo platio. Za sve. Definicija gosta. Mi smo platili i kupili. On stavlja G u gost, ne zašto, zato što je govno. Da, da taj sodijum klorid ne ubio. Ili skačem to. Pa zato će dobiti opet svoj jedan na kraju. Možete ubiti da se... To smo naprijed odredili da je jedan. Pa imate vi koje bolje mišljenje o tome. Bolje mišljenje. Arena, ja mislim Arena Đuro, će daj biti to dobra. izblokirat. Da, Arena biće ovako brava. Zvuči po slici. Daj, nemoj početi jesu reći svoje. Zvuči po slici. Ovaj čovjek je prilično jesu što je napravio. Ja ću početi petli. Čekaj. Arena te može ubiti po hrani, znači ovo uopće nije... Obje u miru. Sodijum klorid je... Otrovna stvar. Da.
Ugrliš tako malo. Ljudi, vidite, oni već skoro umiru, sljedeću epizodu Elija umire i onda par epizoda nakon dok ću ja umir. Pa subscribe-ajte i Šta sa lajkajte mnom? Šta da... sa mnom? Ti si nam već mrtav. I bitno što vidak, kad počneš tako ponašati. Pretplatite da... Šuti dobar. Pretplatite nam se, lajkajte, zvonce Na kurac kliknite. će se lajka. Okej. Zvonce kliknite Idete za, dolje. za amen, ako želite da preživimo. I otiđete od one, kako oni klinci Klinike. kažu, znači gdje se, kako oni kažu, komentar ostavlja. Da, ostavite lijep komentar. Da. I nemojte probati ovo tu. Mi idemo sad do najbliže klinike. A možda da idemo do Dubravice. Da bolje da vunimo ovo od njega. Ne, gledaj, ako mu damo malo od Dubravice, možda ga izliječi. Vidio sam to. Vidi se šta. Što? Da taj ovdje. Još ćemo završiti, nadam se da vam se sviđalo. Ej! Ček, kako Đuro. ček, gdje se ono? Madura ću ti Ne, pokazati. Crveni kvadrat. Ne, ovaj ne, bijeli krug unutra je crveni kvadrat. Čekaj, nije. Nije, kako nije krug. To mislim, ček. bez žurbe Đure sam to izbriši iz Da, nije problem. Čekaj. A daj ti jebate. Ček, Daj se čepi, ti vidiš ne znaš. Ti daj Ivan dođi ti ovdje me pokazat. Ma sve ti ćeš nam strgat cijeli klipe, no još nije imamo novac. Klikneš, samo malo, klikneš o, ne, ček, ne,